Aruiri Kiumbe kaunti ya MERU ni bameneretie NKIAMA ya mĩaka na ithurano nĩyo IEBC nĩ kĩrĩa kuga nĩ kubainyiria na mĩtaratara mingi na mĩranja ĩrĩa bamwe bao batiumba gukinyaniria bariuga igũrũ rĩa irore biria bakwĩrĩgĩrwa kuthurania. IEBC nkuruki nĩ kubete ibande bia baria babakinyirite irore bibi ontu buria bakuga nĩ bobomo na nĩ kubainyiria anene. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki na aranĩrĩtie na Aruiri baba na njira ya mwanya. Kagita kanandi atongire baba ingi bakwenda guchimiria nikena betho bakiromba kura bara bakoromba kura bari Kiumbe kwina nkindo bakura baruke ni rwangiro ithurano na myanka betho bagike maritwa tina photocopy ibande byao untubra bakuga botebati kuthithika ndo baiki bande bibi batiro bikoto bikitumirwa na reason yo trimanethia independent candidate ithe na twenio common problem na thine mwe ni ra tukwirwa no mwanka twethe twina copies cha ID kuma ke wananchi kenda babo turingira kura ke IEBC itukureana buno ntu aindira no itumike ni antu batebui kuyukia loni na akubwethia meya yange mainge ko itukuwa IEBC mantu yatatumika 2013 yatatumika 2007 why 2022 indira independent candidate baingei kyo kuria kinene ko itukuwa it is not legal, it is not acceptable na batu turia tongoria twetirimanethia tongoria next week we are going to court twetete kotini nikenda tombo pinga manto yau na tukatumia any mechanism ya legal ira yombekio tutethia tuyo yontondre mobunge nkendrete kya mobunge Gembe South nketwa ibandre copies copies ibandre 1000 kana ngirie mwa very costly ningarame nyinge mno weti antu bau bonte amna bubu baugite rwangiro ithurano na myanka rubati kubarekeria bakaikia maritwa aki araba kuga ontobo pokendera anto Kiumbe baba ingi kaba makuingirwa kato kuromba IEBC etekeria tomba ku present kana tomba kuthanania signatures yake iraba kuwa twita kuyukia no ntorio wita kire antu ubetia copies ibandre wambere buru iko kwethira kuna thine kwethira batio wetekia batwe IEBC ketwetekeria toyukia signatures na register yo iraba kaita verify ibande signature ira na namba cha ibande kethira icho cha iriero kuringirwa kura lakini manto INDs iyo tunakata araba kuria mwingi bategere muno anto braba chiumiritie kuromba kura bari anto Kiumbe onto ni bobe na kanya kagutetera muntu onthi kutena kuinyirwo ni kiama batwe tutionagwa anto baraba ebiameni bobonagwa na itukwenda kwaereza anto beto bere watire independent candidates ibobega nkuruki baraba ebiamene no ntoni ntethurwa mpingiri sheria biama rira nkobwitira nguge na inya ndonontu nkaugeria antu ankira no ntu ngukira kiama wajaire ntikwenda twithurwa twi MERU kuthwa kwina muntu ro kuru MERU te muntu migwete uma nara umete no ntu na ite biaku ujo tura dure ni uju kwendo gethori wegiamene no gethori independent toriuguma independent lo narangira undine kuromba mwananchi kura kethiri barabara etebwithitwe uri kiamene no ti kiamene no akwira gabwithi barabara kethiri roi uro kiamene no ti kiamene na akwira no agatura roi no agabwithie cibitari ende antu betu olelieni pone mutongeria watu oleli kiama ituolelie atongeria na utongeria burabo atutethia ukaringira muntu kura no ntu bakiama ukaringira muntu kura no ntu bakiama olelia mutongeria na especially bato tuiritete tore independent tuiritete twe atongeria tukairitanĩria tukeya kibabu tuburomba kura tutena biama tuolelieni nonto kiama tekyo tekatangwe tekiama kikaritangwe imto bato tore independent candidate tutekwenda patronage in MERU county muntu ayawa oni pothiatete MERU kona kura cha MERU hapana katwa tutwe a MERU tondisain ribao like for example mbumete wandi garama na MCAs 42 baraba ikiamene muntu omwe mekindo riwandi mwe kuromba kura na MCAs ba kuromba MCA 22 mudhara na 20 na muntu akwethe ikiamene no omwe turenda kuringanira all these independent candidates by next week nikenda tomba kuwa mwelekezo yetu yo a MERU kisiasa nkiripotera World TV Nteto Muthuri Muriuki.